ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасии барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова. шабона рӯзи гузашта бинобар пуршиддат ва зиёд будани тармафароӣ, ҳаракати нақлиёт аз тариқи роҳи мошингарди Душанбе-Чанок муваққатан қатъ гардид. боздоштани муваққатии ҳаракати нақлиёт дар ин роҳ ба таъмини бехатарии ронандагону мусофирон дахл дошта, ин тасмим дар ҳамоҳангӣ бо бозрасии давлатии автомобилӣ, вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ гирифта шудааст. ин ҳолат дар мавсим шояд такрор ёбад. аз ин хотир истифодабарандагони роҳҳои мошингар дар ин шабу рӯзҳо бояд аз эҳтиёт кор бигиранд, мегӯянд кормандони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ. тармафарои рӯзи 16 январ бори дигар роҳи Душанбе-Чанокро баст. бинобар бориши зиёди барф, шабонарӯзи гузашта ва зиёд будани тармафарои ҳаракати нақлиёт аз тариқи роҳи мошингарди Душанбе-Чанок муваққатан қатъ гардид. аз чунин вазъият қаблан агентии обу ҳавошиносии кишвар шаҳрвандони кишварро огоҳ ва аз эҳтиёт кор гирифтан дар ин рӯзҳоро тавсия дода буд. бахусус мутахассисон ронандагонеро ки тариқи ағбаҳо ҳаракат мекунанд аз бад шудани вазъият дар роҳҳову бориши зиёд дар баландкӯҳҳо ҳушдор дода буданд. бино ба маълумоти Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бартарафсозии тармаҳо, тоза намудани роҳ аз барф ва коркарди он бо маводи зидди лағжиш идома дошта, масъулин кӯшиш доранд дар наздиктарин фурсат ҳаракати нақлиёт имконпазир гардад. тибқи маълумотҳои аз агентии обу ҳавошиносӣ ворид гардида, рӯзҳои охир вазъи номусоиди обу ҳаво дар кишвар ба амал омада, вобаста ба боришоти барфи зиёд дар як қатор мавзеъҳои кӯҳистонии кишвар фаромадани тармаҳо дар назар дошта шудааст. аз ин рӯ дар шоҳроҳи Душанбе-Чанок аз километрҳои 62 то 74 боришоти барфи зиёд ва фаромадани тармаҳо ба қайд гирифта шуданд ва муваққатан роҳи мазкур маҳкам карда шудааст. дар мавзеъҳои мазкур аз ҷониби Кумита дидбонгоҳҳои наҷотдиҳӣ ташкил карда шудааст ва айни замон дар якҷоягӣ бо техникаву таҷҳизоти ширкати АРС корҳои бартарафсозии оқибатҳои ин офати табиӣ ба роҳ монда шудааст. вазъияти вазмин дар шоҳрҳои Душанбе-Чанок аз рӯзҳои 14 ки боришоти барф сар шуд оғоз гардид ва айни замон роҳ маҳкам аст ва тибқи маълумотҳои ворид гардида дар давоми ҳафта боришоти барф дар ин мавзеъ боқӣ мемонад. боздоштани муваққатии ҳаракати нақлиёт дар ин роҳ ба таъмини бехатарии ронандагону мусофирон дахл дошта, ин тасмим дар ҳамоҳангӣ бо бозрасии давлатии автомобилӣ, вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар якҷоягӣ бо техникаву таҷҳизотҳои ширкати АРС рӯи даст гирифта шудааст. бояд қайд намуд ки дар як қатор дигар мавзеъҳои ҷумҳурӣ низ фаромадани тарма ва сангрезаҳо дар назар дошта шудааст ва аз махсусан бояд қайд намуд ки фаромадани тарма ҳангоми боришоти барфи зиёд дар шоҳрои Ваҳдат, Ҷиргатол, сарҳади ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Қирғизистон дар назар дошта мешавад. ҳамзамон дар шоҳроҳи Хорух, Мурғоб, Кулма ва Хорух, Ишкошим ва Кумита ҳамавақт ҳангоми номусоидии обу ҳаво аз шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, аз аҳолӣ хоҳиш менамояд, огоҳӣ менамояд ки аз ҳаракат дар ин самтҳои сангрезаю тармафароӣ худдорӣ кунанд. ва айни замон низ мо аз аҳолӣ хоҳиш мекунем ва таъкид мекунем ки аз ҳаракат дар ин самтҳои тармафароӣ, махсусан шоҳрои Душанбе-Чанок ки фаромадани тарма дар назар дошта шудааст, худдорӣ намоянд. тибқи иттилои кормандони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ, дар ин давра қитъаҳои шоҳраҳои нақлиётгарди Душанбе-Чанок, Душанбе-Лахш, Душанбе-Рашт, Душанбе-Сангвор, Ванҷ, Хорух, Ишкошим, Мурғоб, Яхбандӣ ва дар баъзе қитъаҳо тармафароӣ ва сангрезӣ аз эҳтимол дур нест. бинобар ин аз шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки моҳияти хабарнома ва огоҳиномаҳои сохторҳои дахлдорро дарк карда, то бартараф намудани хавфу хатар ва эълони кушодашавии роҳ аз сафар худдорӣ намоянд.
бахши тандурустӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун соҳаи муҳими иҷтимоӣ рӯ ба инкишоф ниҳода, рушди он дар дурдасттарин маҳалли аҳолинишин ба мушоҳида мерасад. баробар кардани сатҳи фаъолияту хизматрасонӣ дар муассисаҳои тандурустии мамлакат аз меъёрҳоест, ки дар доираи ислоҳоти густурдаи соҳа роҳандозӣ шудааст. ин раванд давоми солҳои охир дар саросари кишвар ба мушоҳида мерасад. дар ноҳияи Тоҷикобод низ соли сепаришуда дар ноҳияи Тоҷикобод бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маркази саломатӣ барои кормандони муассисаи кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ маҳруди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. бинои мазкур аз ду ошона иборат буда бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз гардонида шудааст. бунёди бинои нави маркази саломатӣ мушкилоти норасоии утоқҳои муоинавӣ ва муолиҷавиро бартараф намуд. дар дохили бино дастгоҳҳои замонавӣ, ташхису муоинавӣ пуриқтидор насб карда шудааст. бо мақсади таъмини солимии ҷомеа ва пешгирии паҳншавии бемории сироятӣ COVID-19 дар маркази саломатӣ эмгузаронии аҳолӣ идома дорад. ҳоло дар асоси нақшаи кории маъракаи эмгузаронӣ ба аҳолӣ бо вояи якум ва дуюм бо маром идома дорад. дар ноҳияи Тоҷикобод 5 та маркази саломатӣ ва 21 та бунгоҳи тиббӣ ба аҳолӣ хизмати тиббӣ мерасонад. гурӯҳи мақсадноке ки барои гирифтани ваксинаи зидди бемории COVID-19 пешниҳод шудааст 28557 мебошад, ки аз ин ба вояи аввал 17771 нафар, ки 62.2%-ро ташкил мекунад, вояи дуюм бошад 15540 нафар, ки 54.4 нафарро ташкил мекунад. мо табибони соҳаи тандурустии ноҳияи Тоҷикобод кӯшиш дорем, ки боқимондаи аҳолиро ба ваксина фаро гирем. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар беморхонаи марказӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгоҳҳои замонавии ташхису муоинавии пуриқтидор таъмин гардидааст. маблағи 2 миллион сомонӣ аз ҳисоби вазири вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ренгини рақамӣ ворид карда шуд, ки ин дар соҳа як рушди беназир ба ҳисоб меравад ва дастгоҳи ултрасадо ба маблағи 200 000 сомонӣ ва дигар таҷҳизотҳои лозимае, ки барои ташхис ва табобати беморон мо зарурат доштем, ки беморонро ба дигар шаҳру ноҳияҳои ҳамсоя ё ки маркази ҷумҳурӣ равон намоем ва имрӯз бо тамоми таҷҳизотҳои анаму зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шудагӣ аст муассисаҳои тандурустӣ, ки мо метавонем бе ягон муоинагӣ беморонро дар худи ноҳия аз ташхис гузаронида ва бо табобати саривақтӣ фаро гирифта шуд. солҳои охир дар ҳамкории ҳукумат бо шарикони рушд дар самти нигаҳдории тандурустии навоҳии Кӯҳистон лоиҳаҳои муштарак амалӣ мегардад, ки дар ҳифзи сиҳатии омма нақши муҳим мегузорад. мушкилоти асосие, ки дар беморхонаи марказии ноҳияи Тоҷикобод ҷой дошт, ин норасоии оби нӯшокӣ буд, ки бо ҳамкории мақомоти иҷроия ва соҳибкорон аз масофаи 2 километр аллакай корҳои сохтмонӣ оғоз гардида дар рӯзҳои наздик ба итмом мерасад ва қайд кардан зарур аст, ки бо ҳамкории мақомоти иҷроия вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамкории шарикони рушд лоиҳаи бемориҳои сироятӣ тарҳезӣ гардида ва аллакай аз ҳисоби сафорати Япония маблағгузорӣ гардида ва бо боварӣ гуфта метавонем, ки дар то соли 2022 сохта ва истифода дода шуда бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида мешавад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи солимии аҳолӣ дар ноҳияи Тоҷикобод сол то сол беҳтар гардида дар самти беҳдошти солимии ҷомеа ва ташхису табобати саривақтии аҳолӣ тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ мегарданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста таъкид менамоянд, ки инкишофи соҳаи нақлиёт дар навбати худ воситаи мусоидат ба савдои дохилӣ ва хориҷӣ буда омили рушди муносибатҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва транзити байналмилалии кишвар маҳсуб меёбад. маҳз ҳамин таъкиди роҳбарияти мамлакат кормандони соҳаи нақлиётро ба бештару беҳтар фароҳам овардани шароити ҳаракати воситаҳои нақлиёт водор месозад. ҳамин аст, ки сол аз сол вазъи роҳҳои автомобилгард беҳтар гашта, имконият барои рушди соҳаи тиҷорату савдо фарохтар мешавад. гузориши навбатии ҳамкорони мо перомони дастоварди соҳаи роҳу нақлиёт дар вилояти Хатлон омода шудааст.
کارمندان سوهای نقلیات در ولایت ختلون تا سال 2021 تلاش خود را کردند تا امروز از دستاورد و موفقیت لب کشویند، زیرا با دستگیری حکومت کشور و جهد و تلاش‌های اشام و سهمگذاری صاحبکاران همت بلند و ساکنان میهن پرست زینه به زینه راه‌های ویران و ولنگار حدودی ولایت از تعمیر برآمده اسفالت پوش گشت. در سال سپری شده از طرف وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان به مبلغ 5,911,000 و از طرف حکومت‌های محل باشد 2,363,000 واردگشته شده است که در این مبلغ‌های واردگشته چنین کارها به انجام رسانده شده است. اسفالت پوش کردن راه‌ها 10 از 199 کیلومتر، سقل پوش باشد 40 از 129 کیلومتر و تعمیر جاری به 3,373 کیلومتر و تعمیر قبورها باشد 32 عدد به درازه 678 کیلومتر و 697 علامتی را وصل کرده شده است. با گفته مسئولین ساحه بیش از 700 کیلومتر راه‌های اهمیت بین‌المللی و جمهوری داشته که در موازنت آنها است امروز در حالت خوب قرار دارد و برای رفت و آمد وسایل نقلیات مانعی پیش نمی‌آورد، چون مسئول آنها راه‌های به تعمیر نیاز داشته حدودی ولایت را که در تابعیت مؤسسه دولتی اداره خواجگی راه‌های اتومبیلگرد منطقه بختر است حفظ و نگهداری می‌کنند. در دوام 30 سال اخیر قریب 2400 کیلومتر راه‌ها با درجه استانداردی آورده شدند. کوشش و خرج می‌دهیم که راه‌ها را با صفت و با درجه عالی با معیارهای استانداردی جهانی آورده رسانند، برای که اساساً تجارت مهم است برای هر یک دولت و به راه تجارت کردن نمی‌شود. هرچند سال 2021 جنببست گردیده باشد هم کارهای راهسازی بنیاد پل و عوض علامت‌های راه و تعمیر قبورها در ولایت ختلون ادامه دارد، مخصوصاً کنده ولنگار و به‌صفت شدن راه‌های محلی که در موازنت این مؤسسه است کارمندان آن را وادار می‌سازد تا سال جاری از پی بهگردانیدن و اسفالت پوش و تعمیر نمودن راه‌های مذکور گردند. راه‌های بین‌المللی و راه‌های جمهوری در ولایت ختلون چه درس کردم در حالت خوب قرار دارد. تا سال 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان با یک دستاوردهای خوب ما باید پیشواز بگیریم. ما امروز با نقشه گذاری با چیزی که درس کردم کار را به انجام رسانیم که در آینده کارهای ما پیش رود. انتظار می رود در سال 2022 نیز کارمندان مؤسسه دولتی اداره خواجگی راه‌های اتومبیلگرد منطقه بختر کارهای تخت و هموارگردانی و اسفالت پوش نمودن راه‌ها را سرعت داده در دایره همکاری با مقامات‌های محلی شهر و نواحی و جلب صاحبکاران و ساکنان وضع راه‌های محلی را بهگردانند تا رانندگان دیگر از مشکلی نه بلکه از صفت خوبی راه‌های محلی زیستی خویش حرف زنند. در دوره آمادگی‌ها بابت گذراندن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مملکت تدبیرهای نظررسی بنیادکاری انجام داده شدند. اینک مرحله تیاری جهتی در سطح شایسته تجلیل کردن سالگرد 35 استقلالیت دولتی فرا رسید. در شهر کولوب چون در دیگر شهر و ناحیه‌های کشور ساکنان با شکرگزاری از تنجی و آرامی و صلح و ثبات سراسری مملکت روزهای استراحت به حشرهای دست جمعانه برآمده در سرسبز و خرم گردانیدن محل زیست سهم می‌گذارند. از رفتی چنین یک تدبیر همکارانمان از جماعت دهاتی زیرکی گزارش آماده کردند. در روزهای استراحتی ساکنان شهر و ناحیه‌ها و کارمندان کسب و کار گوناگون به حشرهای دست جمعانه برآمده در آبادانی محل زیست خویش سهم می‌گذارند. در جماعت دهاتی زیرکی شهر کولوب با تشکیل چنین یک حشر در شهرهای کولوب، مومن‌آباد گل‌های آرایشی و نهال‌های سایه‌افکن شنیدند. یادرس باید شد که راهی مذکور با دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان پورا از نوسازی کرده شد. شنیدن نهال‌ها و گل‌ها به حسن شهرها زیبایی دیگر ضم نموده در بهتر شدن محیط زیست مساعدت می‌نماید. ما ساکنان این محله سرجمانه با حشر عمومی برآمدیم که برای آباد زیبا گرداندن جماعت خود، دهه خود، دیار خود سهم خود را گذاریم. خیلی که شما شاهد هستید ما در شهرهای کولوب، مومن‌آباد و با شنیدن گل‌ها مشغولیم و در آینده می‌خواهیم که باز هم این اقدام را دوام دهیم و
دیاری خود رو سرسبز و خرم گردانیم. در جماعت دهاتی زیرکی کالج اگروصناعتی فعالیت میکند و برای آموزگاران و کسب آموزان این کالج از جانب کوپراتیو تجارتی به نام میر سعید علی حمدانی قطعه تجربوی جدا کرده شده است. آموزگاران و کسب آموزان تجربه استحصالی خود را در این قطعه میگذرانند. کالج خصوصی اگروصناعتی و هنرهای مردمی شهر قلوب مؤسسه نوتاسیس بوده در سمت تیار نمودن متخصصان در ساحه کشاورزی فعالیت خود را بر راه مانده است. در کالج ما در اختصاصهای اگرونومی، اگروخیمی، تخمکاری و حفظ زیرستانی، تشکیل کار خوجگی، دهقانی، فرمری و زیاده از 7 اختصاص فعالیت میکنند. در آن دانشجویان به تحصیل فرا گرفته شدند. عین حال ما در 50 سوتیق زمین کارتوشکا، در 50 سوتیق زمین پیاز بروقتی و این چنین 5 نوع گندم را کاریده ایم و غیر از این باز 1 هکتار زمین دیگر برای کشتی مثلا در از بهار کاریدن پخته به ما نیز جدا کرده شده است. کسب آموزان کالج در برابر گذرانیدن تجربه استحصالی در حشرهای دسته جمعانه نیز فعالانه شرکت می‌ورزند. در این روزهای استراحتی همین گونه حشرها در همه دهه‌های جماعت مذکور راه اندازی کرده شد. شیرینجان سفرزاده، سیف‌الدین اسماعیلوف از شهر کلوب برای برنامه نوید. ҳамарӯза тозаю озода нигоҳ доштани муҳити зист ва ободу зебо гардонидани назди бинову коргоҳҳои худ бо шинонидани гулу гулбуттаҳо ва дарахтони сояафкану ороишӣ аз ҳисси маданияту фарҳанг ва зебоипарастии баланди ҳар як шахс гувоҳӣ медиҳад. кормандони ташкилоту муассисаҳои шаҳри ливакан низ ба хотири сарсабзу хӯрамгардонии муҳити атроф ва дар сатҳи баланд таҷлил намудани санаҳои муҳимӣ дар пеш истода ба ҳашари умумӣ баромада дар тозагии маҳал сам гузоштанд. гузориши ҳамкорони мо хуршеди абдуалим ва фирӯз қурбонов дар ин хусус омода гаштааст. дар доираи иҷроиши дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат ҷиҳати ободу зебо гардонидани маҳалҳо, ҳифз намудани табиат, тозаю озода нигоҳ доштани кӯчаву хиёбонҳо ва дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашнҳои миллӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри левакан 90 рӯзи корҳои ободониро дар шаҳр эълон намудааст. бо ин мақсад беш аз 200 нафар кормандони ташкилоту идораҳои шаҳр дар рӯзҳои истироҳатӣ ба ҳашари умумӣ баромада дохили боғ ва хиёбонҳоро аз алафҳои бегона тозаву озода ва бехи дарахтонро нарм намуданд. ҳар рӯзи шанбе дар шаҳр шанбегиҳо ташкил кардем бо иштироки тамоми муассисаҳо, корхонаҳои ҳудуди шаҳр. ҳамарӯза кӯшиш дорем ки барои зебо гардондан, барои сабз гардондани як гӯшаи диёрамон саҳми худро гузорем. тибқи нақшае ки ба шаҳр вобаста шудааст, мо имрӯз 6287 дарахти сояафкан ороишӣ ҳамеша сабз шинондем, 103276 гулҳои мавсимӣ шинондем. дар шаҳр гулҳои лола 15700 бех гули лола шинондем. қаламчаки гули садбарки ба мо 50000 нақша буд, мо 54000 қаламчаки гули садбар кардем. гуфта шуд ки ҳадаф аз роҳандозӣ намудани иқдомҳои ободонӣ ин тароват бахшидан ба ҳусни боғи марказӣ, тоза намудани кӯчаву хиёбонҳои шаҳр аз ифлосиҳо ва таъмини беҳдошти муҳити зисти шаҳри левакан мебошад. масоҳати боғи фарҳангиву фароғатии шаҳри левакан хеле калон буда, маъмурияти боғи мазкур бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ талош намуда истоданд ки соҳибкоронро ба корҳои ободонию бунёдкорӣ ҷалб намуда барои хурду бузурги шаҳр боз ҳам шароити созгори истироҳатиро фароҳам намоянд. масоҳати боғ умумӣ 10.5 гектар мебошад. зиёда 9 гектараш сабз шудагӣ, ҳама гулу гулбутҳо, ниҳолҳои ҳамисаршабз ороишӣ шинондаем. ба наздикӣ ки ҷанбасти гули лола мешавад, гули лола шинондагием, баъд гулҳои мавсимӣ шинондагием. қариб бигем як 70% заминҳо нарм карда шудааст. ниҳолшинонӣ ҳам 80% ҷанбаст кардем. насиб боша ҳам рӯзҳои охир 100% ниҳолшинонӣ ҳам ба анҷом мерасад, нармкунии замина. дар дохили боғи фарҳангиву фароғатии шаҳр парчами давлатӣ мавқеъ гирифтааст ки он дар доираи корҳои ободонӣ ба истиқболи 30-умин солгарди истиқлоли давлатӣ бунёду барафрохта шудааст. шинонидани гулҳои ороишӣ, ниҳолҳои сояафкан ва ба таври муосир чароғон шудани майдони парчами давлатӣ ин маконро ҷолибу диданӣ гардонидааст. гузориши хуршеди абдуалим, фирӯз қурбонов барои барномаи иттилоотии Навид аз шаҳри Левакан.
дар ноҳияи восеъ ҳам рӯзҳои истироҳатӣ садҳо нафар кормандони ташкилоту муассисаҳо ба ҳашар баромада дар тоза намудани муҳити атроф саҳми арзанда гузоштанд. гуфта шуд ки бо истифода аз рӯзҳои мусоид тадбири зикршуда доимӣ дар гӯшаҳои алоҳидаи ноҳия роҳандозӣ хоҳад шуд. тафсилот дар ин бора. дар ноҳияи восеъ инҷо дар ҳавзаи шаҳраки ҳулбуг мебошад. кӯчаи ба номи Султони Кабир аз ҳамин даромадгоҳ оғоз меёбад. нахустин корҳои сабзкорӣ дар соли нав дар ноҳия бо иқдоми ҷамоати шаҳраки ҳулбуг аз корҳои сабзу хуррамгардонии муҳит дар шафати шоҳроҳи Душанбе Кулоб ки аз ин маҳалла мегузаранд оғоз гардид. мо дар нақша чорабинӣ зиёда аз 5000 дарахт бояд дар соли 2022 шинонда шавад. аллакай мо 500 та дарахт ҳафтаи гузашта шинонда будем, имрӯз бо 100 та дарахт дига овардагим музихай бо иштироки сокинони маҳалла шинонда мешавад. бо муроҷиати масъулини ҷамоати шаҳраки ҳулбуг дар ин рӯзҳои офтобии фасли сармо корҳои сабзкорӣ ва ба тартиб дарорӣ ва мулоим кардани бехи ниёлҳо дар ташкилоту муассисаҳо ва маҳаллаҳои шаҳрак муташаккилона шурӯъ гардид. дар чаманистони осоишгоҳ воқеъ дар маҳаллаи ба номи Ҳасан Сафаров шаҳраки ҳулбуг зиёда аз 100 нафар кормандони ташкилоту муассисаҳо ба ҳашар баромаданд. бо кӯмаки ҳашарчиён саҳни ҳавлии осоишгоҳ аз партовҳо тоза карда шуда бехи ниёлҳо мулоим карда шуданд. дар ҳашар ҳам дарахтшинонӣ, ҳам тозагӣ, ҳам партовгоҳро тоза кардан, ҳам бехи дарахтҳоро сӯз кардан. аллакай бо сокинон зиёда аз 1000 нафар одам ба ҳамин ҳашари умумӣ бароварда шудааст. дар маҳаллаи ба номи Исмоили Сомонӣ бошад бо меҳнати ҳашарчиён шафати роҳи мусофиргарди назди маркази зидди бемориҳои сил, шафати роҳи мусофиргард назди бинои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва маркази бехатарии озуқаворӣ бо кӯмаки кормандон ба тартиб дароварда шуда бехи ниёлҳо мулоим карда шуданд. имрӯз ба масъалаи ободонӣ биромадем, якчанд коргарон овардем, як 20 нафар хеле ободӣ кардастем, ҳаминҷоро тоза кардастем, побел кардастем, аз дарахт шинондем, гул шинондем. чӣ қадар гул шинондем? як 100 та шинондагем, қаламча кардагем, як 100 та. дар ин рӯзҳо ҳашарҳои сабзгардонӣ дар деҳаи Сулҳобод ва деҳаи Шоҳбика деҳоти Тугара гузаронида шуда бо кӯмаки ҳашарчиён шафати шоҳроҳ ва роҳҳои байни деҳот аз партовҳо ва хазухор тоза карда шуданд. гузориши Хоҷа Аназриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии Навид. имрӯз дар маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон курси омӯзишӣ баргузор гардид. курси омӯзишии мазкур бо мақсади омӯзонидани таблиғгарони низоми имтиҳоноти марказонидаи дохилшавӣ ва омодасозии онҳо барои сари вақт шинос намудани ҷомеа, бахусус омӯзгорону хатмкунандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоию миёнаи касбӣ бо ин низом гузаронида мешавад. тафсилот дар ин бора. соли хониши 2020-2021 шумораи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ зиёда аз 120 000 ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 245 000 нафарро ташкил медод. ин рақам нисбат ба соли 1991 мутаносибан 1,6 ва 3,5 баробар зиёд мебошад. соли чандум аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон раванди дохилшавӣ ба муассисаҳои олию миёнаи касбӣ тариқи маркази миллии тестӣ гузаронида мешавад ва ин пеш аз ҳама кафолати шаффофияти имтиҳонот, боваринокии волидайн ва баробарии ҳама табақаи ҷомеаро бозгӯ менамояд. ҳамин аст ки солҳои охир бо таваҷҷӯҳ аз имкониятҳои фароҳамсохтаи давлат ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сафи хоҳишмандон барои дохил шудан ба муассисаҳои олию миёнаи касбӣ тариқи ин система зиёд гардида истодааст. тибқи натиҷаҳо танҳо соли 2021 аз шумораи умумии хатмкунандагон зиёда аз 80% аз қайди маркази миллии тестӣ гузашта ҳамчун довталаб дар имтиҳонҳо иштирок намуданд. аз ин нишондод 70% ҳамчун донишҷӯ ба муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбӣ дохил шуданд. яъне ин ба он маъност ки раванди имтиҳонот тариқи маркази миллии тестӣ ҳамаҷониба назорат гардида аз ҷониби ҷомеа низ хуб пазируфта шудааст. чун ҳамешагӣ маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо вазорати маориф ва илм имсол низ ҷиҳати гузаронидани таблиғотгарони низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна
میانه و عالی کسبی جمهوری کورس شناسایی را راهاندازی نمود. با اطلاع مسئولین این تدبیر همساله راهاندازی شده در 3 سطح جمهوری، شهری و ناحیوی و مؤسسه های تعلیمی گذرانیده می شود. نتیجه همین بود که بعد گذشتن کورس های آموزشی تبلیغاتگران با داوطلبان کارهای فهماندهی می‌گذرانند و در روند اشتراک در امتحانات مرکزانیده شده داخلشوی برای داوطلبان یگان مشکلی و یا نافهمی رخ نمی‌دهد. کورس شناسایی در دوام 2 روز یعنی امروز و فردا در بین 109 نفر اشتراکچیانی که از طرف خود ریاست و شعبه‌های معارف شهر نوی جمهوری تاجیکستان نامزد پیشنهاد شده است از طرف به‌واسطه کارمندان مرکز گذرانیده می‌شود. کورس شناسایی برای تبلیغگران شهر دوشنبه و ناحیه‌های تابع مرکز در خود بینای اساسی مرکز ملی تستی اینچنین به طور مجازی امروز نیز در شهر خاروق برای تبلیغگران شهر ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان در شهر خاروق و برای ناحیه‌های منطقه رشت در ناحیه رشت برگزار می‌گردد. هدف از تشکیل نمودن کورس شناسایی پیش از همه آماده نمودن تبلیغاتگران سطح جمهوری میباشد، چرا که اشتراکشون کورس سطح جمهوری دوام ماه روان همین گونه کورس ها را در سطح شهری و ناحیوی گذرانیده تمام نازکی های امتحانات مرکزانیده شده داخل شوی را به تبلیغاتگران شهری و ناحیوی و مؤسسه های تحصیلات همگانی میآموزند. قابل به ذکر است که در انجام کورس شناسایی دانش‌های از خود کرده اشتراکداران سطح اول از طریق تستی سنجش خواهند شد. در تئاتر جوانان تاجیکستان به نام محمود جان واحدов بخشیده به فعالیت هنرمندی محبوب و شناخته شادی صالح محفل هنری برگزار گردید. در این محفل اهل صنعت کشور و دوستداران هنری شادی صالح اشتراک نموده سپیکتاکل توفه از مهاجرت را که تحت کارگردانی او تهیه شده است تماشا کردند. همکارانمان موضوع را ادامه میدهند. غلطیده پایم شکست کاش که با فوق میزدی و جاغه کت میشکست زنک. چهره هنرمندی شناخته و محبوب شادی صالح برای تمام دوستداران تئاتر و سینمای کشور آشناست. او یک تن از ستاره‌های پرجلوه صنعت تاجیک است که همه نقش‌های آفریده‌اش به دل تماشابینان راه یافته و در خاطرها نقش بستند. شادی صالح 50 سال است که روی صحنه هنرنمایی می‌کند و با گذشت هر سال با نقش‌های گوناگون با تماشابینان روبرو می‌شود. بخشیده به فعالیت ایجادی این هنرمندی توانای صنعت تاجیک در تئاتر جوانان تاجیکستان به نام محمود جان واحدов محفل دایر شد. در این چورابینی نمایش توفه از مهاجرت که از جانب شادی صالح تهیه شده است و تا حال یکی از اسپکتاکل های تماشابا به این تئاتر به شمار می رود نمایش داده شد. باید گفت که سهم شادی صالح در این نمایش تنها کارگردانی نیست، او همچنین مؤلف اثر بوده، همزمان در اسپکتاکل توفه از مهاجرت یکی از نقش های اساسی را بازی می کند. صنعت‌شناسان میگویند که شادی صالح از زمره کمی هنرمندان است که چنین توانایی را دارد، یعنی هم پیسه می نویسد، هم کارگردانی می کند و هم نقش می آفرد. از من در زمستان برف نمیگیری. برای چی نداره؟ دورمون نمیدیم. من در یک مقالم آوردم که استاد شادی صالح رو مولیر تاجیکان نامیدن ممکن است. ژان باتیست د پاکلین مالیر در فرانسه خود پیسه می نوشت و خودش کارگردانی میکرد و خودش نقشه رو می آفرید. استاد شادی صالح از همین قبیل هنرپیشگانی هستند که خودش می نویسد، خودش اجرا می نماید، خودش کارگردانی می کند. شادی صالح دوام فعالیت 50 سالش توانسته است برای رشد صنعت تئاتری کشور نقشی باسزا گذارد. او یکی از پایه‌گذاران تئاتر جوانان تاجیکستان به نام محمود جان واحدов دانسته می شود. فعالیت ایجادیش محض با گشودن درهای همین تئاتر شروع شده است. شادی صالح در دراما نویسی هنری والا دارد. قریب همه نوشته هایش موفقانه صحنه‌نویسی شدند و با گذشت سالها محتوای خود را گم نمی کنند، بلکه سال سال دایره تماشابینان پیسه های او می افزاید. خطی من و خط تو بهتر بسیار گرد زدیم شروع میشه. چرا که پیسه های استاد شادی صالح روی صحنه همیشه روی صحنه هستند؟ چون که نازکی های کار صحنه را خیلی خوب میدونند. هر یک گردی صحنه را، هر یک سیر و اسرار صحنه را، هر یک گویم برار و نابراری های کار تئاتر را میدونند، چون که خودشان به واسطه در تئاتر کار میکنند. دیگر درامنویسان فرض کردیم در اتاق کاریشان، در دفتر کاریشان یا خانهشان نشسته می نویسند، بسیار چیزهایی را نمیدانند که در صحنه رخ میدهد، در تئاتر رخ میدهد. استاد شادی صالح از قبیل این هنرپیشگان و درامنویسانی هستند که همه این سیر و اسرار را به خوبی میدانند.
намоишномаҳои навиштаи Шодӣ Солеҳ на танҳо дар театри ҷавонони шаҳри Душанбе, балки дар театрҳои дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ низ рӯи саҳна омадаанд. بعد از تماشای نمایش تحفه از مهاجرت که این دفعه نیز با کفکوبی ها استقبال شد، معاون اولی وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان عابد نظریان، نمایندگان اتفاق نویسندگان تاجیکستان، دانشکده صنعت و فرهنگ تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده، تئاترهای کشور، هنرپیشه و کارگردانها و دوستان و شاگردانش سخنرانی نموده شادی صالح را با فعالیت نیم عصره‌اش که سرمحصول و نتیجه بخش میباشد تبریک و تهنیت گفتند و در فعالیت من بعدش برای کامیابی ها تمنا کردند. در شاهیگری تونگا ولکانی زیر آبی خروج نمود. در نتیجه آفت طبیعی در ساحل‌های این کشور خرابی‌های زیاد به نظر می‌رسد. یونان را زلزله شدید تکان داد. توجه کنید به شرح بیشتر این و چند خبر دیگر از خارج مملکت. بر اثر خروج ولکانی زیریابی در شاهیگری تونگا ده‌ها کشتی و قایق‌ها خراب گشته به ساحل پرتافته